Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahma'in. Allah Ta'alaga çeks maqtawlar. Akırkı paygambarımız, süyütü paygambarımız sallallahu bolgandan keyin, hurmatlı cemaat, hurmatlı bir tuğandar, barыңızlarga Allah Ta'alanın tınçılığın, merimin, berekesi kalap keteyin. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, hurmatlı bir tuğandar, Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün süyütü kullarına, momun bendelerine uşunday bir vakıttı, bir aylardı, bir kündördü, bir tündördü, uluk ıyı kılıp koydu eken. Oşol kündörde biz kılgan ibadatlar Allah'ın aldığında köötülünü beriledi. Oşol vakta kılıngan dualar kabul bola turgan vaktar bar tuğanlar. Misalı biz alsak Cuma günü, bu kündörün en ıyığı. Oşol Cuma günde bir vakit bar deyt. Oşol vakıtta kim dua kılgan bolsa, Allah Taala ne kılat deyt? Anın duasını kabul kılat degen. Bирок aytkan жок, saat 12-1 degen жок. Себеби дегенде, oşol Cuma günü, misal 4-cü gün, 5-emi günü asırdan keyin, Cuma günü asırga çeyin, insan şu dua menen alek boluş üçün, bizde oşo bir gündük ibadatка Allah Taala baylap koydu tuğanlar. Kuday buyursa, aldı kire жаткан ıyık acay dep koyot. Muharram ayı deyt. Andan keyin şu Muharram ayının içinde Zulhicce ayı var. Zulhicce ayının birinden başlap, onuga çeyinki kündüz kündörünüge Allah kasam içke tuğanlar. En ıyık kündör kaysı dese, oşol Zulhicce ayının birinden başlap onuga çeyinki kündör. Oşol kündör roza karmap, oşol kündör ibadat kılıp, oşol kündör dua kılışlık, bul biz üçün çoğun bir kündör eken tuğanlar. Hem Allah Subhanahu wa Ta'ala kebir aylar dep, yakılgan en ıyık ay, en ulug ay, bul ayda Allah Ta'ala medegen Kur'an çürgön, Kuday buyursa sahabalar 6 aylap dua kılıp, ya Allah'ım bizde oşal aylardan en sultanı olgan ıyık Ramazan ayına jetkize dua kılgan, Ramazan ayı tuğanlar bizin aldığımızda kele jatat inşallah. Oşol en ıyık ay, bul bir ay sozalat. Oşon üçün oşol ayda biz emne amal kılabız. Bul ay kanday bizge berekeli ay eseptenilet. Bul aydın ayda orozonun farz boluşluğunun maksatı emne ekendigi jönünde tuğanlar bugün kıska olak söz kılabız inşallah. Bilesizler, Allah Taala kerem etti Kur'an kitabında estağfirullah. Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. İman keltirgenler, silerge aldığınkı ümmetke oroza farz bolgonday ile silerge dağın oroza farz boldu, Allah'tan korkuşuңар üçün dedi tuğanlar. Demek, roza ayında en çoğun hikmati oşul ayda biz ne kılışız gerek? Allah'tan korku tuğanlar. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın jakın bolu ayı uşul ayken tuğan. Biz köp aytabız, egerde sizde telefon bolgon bolsa, bir günde 1 saat zaryata koyosuzlar dagın, batareyka tolgondan keyin 24 saat kayta işletesizler da. Oşo soňarla ele Cuma kündörü, oroz aylары bul bizdin imanыбызга заря чыкты tuğanlar. Oşol aylarda biz Allah Taalaga bekem işenip, oşol aylarda ibadатка bekem bolup, denebizdi, günübüzdü ibadатка arnay turgan jolgo түшүп algan bolsok, kalgan 11 ayda inşallah bizde jaşoobuzdu Allah Taalaga menen, Allah Taala korkuu menen, Allah Taalaga ibadat kılуу menen ötkürөt ekenmiz. Bu ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde bize kaylı şunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anhu an Resul sallallahu aleyhi ve sellem kâla İzâ câ'a Ramazan futihat abwâbul cennet ve gullukat abwâbun nar ve suffitet şeyatîn deydi. Bu hadisти Peygamberimizden bizge Ebu Hureyre radıyallahu anhu aytadi, Peygamber sallam aytdı deydi. Eğer Ramazan ayı kelgen uçurunda deydi, karаңыздар, çoğun derse de oroza ayı kelgen uçurunda futihat abwâbul cennet 5 eşikleri açılat deydi tuğanlar. O gullikatu abwâbun nar dozok eşigi jabılat.
O sufete şayatin oşonday ele şaytandardın kolu kişendilet dedi. Baylanat degen tuğanlar. Demek Allah Taala'nın ıyık aylardan birösü Ramazan ayı kelgende 5 eşik açılat degenden maksat olgan adam birincisi çınında 5 eşik açık bolat. Andan keyin bul dünyada oşol 5'ke alıp barıçı amallarda Allah Taala bizge jеңил жана оңой кылып көргөзүп коет тугандар. Ушул aylarda biz köp Allah razı kılganga, ушул aylarda köp Кудай Тааланы өкүмдөрүнү аткарганга, 5 убак намазга, зикирге, Куранга, дуага бекем боло ай, бул бирөөсү ушул роза экен туган. Ошону айтып атат. Роза ай келген учурунда Аллах Таала 5 эшигин ачат, дозок эшигин жабат деп. İnsanlar күнөө кылбай калат, күнүн азайтат, бирөөгө жаман акырат кылбайт, бирөөнүн мала кол салбайт, жаман сөз сүйлөбөйт, арак ичпейт, зина кылбайт, ошого окшогон күнөдө аз болгондугу үчүн Аллах эмне бул жай айтып атат, дозок эшиги жабылат деп. O sıfır şayatin degeni şeytanların kolu baylanat tuğanlar. Şeytanın kolu baylangan degen nerse şeytan uşul aylarda bir manisi var, çının Allah Taala baylap koyuyor. İkinci manisi var, uşul oroza ayını kelgende şeytanlar insandı azgırganga küçü jetpey kalat eken tuğanlar. İnsanlar oroza ayı kelgende insanın alday turgan cin şeytanlardan küçü jetpey kalat. Bir jagına kolu baylangan, iki jagına şonda küçü jetpey kalat dagın ne? İnsanlar köpünçe bilesizler, oroza ayı kelgende meşitler tolot, tarawihler tolot. İnşallah olayda insanların kolu açık bulat, daim zikirde, duaga beken bulat. Uşul bizdin oroza emes vakıtta bizde uşunday çoğun ibadattan, Allah razı kılуу jolдордон тыя турган бул шайтан ушул роза келгенде Аллах Таалалар кишине коет экен дагы. Кудай буйруса бизге Аллах Таала өтө чоң өзүнү разы кылганга, өзүнүн өкүмүнү жер бетине ашырганга мүмкүнчүлүк ачып берет турган. Ошону келиңиздер, ошондой чоң ай иншалла биз үчүн келе жатат. Фихи лайлатун хайру мин алфи шахрин. Ошол айда bir түн бар дейт. Ал түн 1000 айдан жакшыраак экен. Мен хурма хайруха факат хурм. Эгер кимде ким ошол түндөн куру калган болсо, дүйнө жакшылыктын баарынан куру калыптыр дейт. Демек кимде ким ошол кадыр кечелерини уйку менен, оюн менен, тамаша менен өткөргөн болгон болсо, демек дүйнөдөгү бар жакшылыктан куру калыптыр деп деди. Ошол Рамазан айынын кадыр кечеси жөнүндө Пайгамбарыбыз хадис аягында бизге айтып кетти иншалла. Бул айда кимде ким ороза кармаган болсо, кеч киргенде таравих намазыга турган болгон болсо, Аллах Таала ошол ороза кармаган, таравих намазыны окуган пенденин күнөөсүн Аллах Таала кечирет. Мен сома Рамазана иман ва ихтисабан. Кимде ким ороза келгенде ороза кармаган болгон болсо, шартынан де иманан, Аллахтын жалгызына иман келтирип, ошол орозо Аллахтын мага берген буйругу экендигини мойнуга алып, иман келтирип, ороза кармаган болсо, вахтисабан, кармаган орозосу соону Аллахтан гана үмүт кылган болсо тугандар. Атасынан коркуп, апасынан коркуп, моллонан коркуп, достон уялып эмес, ошо кармаган орозобузду биринчиден Аллахтын өкүмү деп иман келтирип, андан кийин ошонун орозонун соону Аллахтан үмүт кылып туткан адамды неге деп Аллах Субхана ва Таала ошол пенденин алдыңкы кылган күнөөлөрүнүн баарын Аллах Таала кечирет деп тугандар. Эки шарт экен. Биринчиси ушул орозо Аллахтан келген өкүм деп мойнуга алып, эки вахтисабан кармаган орозосунун соону, бул орозомдун соону Аллах берет деп Аллахтан үмүт кылып кармаган инсанын не кылат экен Аллах Таала? Өткөн күнөөсүнүн баардыгын Аллахтан кечирет тугандар. Бейиште 8 эшиги бар дейт. Ошол 8 эшиктин бирөөсүнүн аты Райян деген эшик экен. Ошол Райян эшиктен ким кирет тугандар? Караңыздар, бул эшик шундай эшик экен, аз айтат хадистечи. Ан Сахил ибн Саид ас-Саид радиаллаху анхума кала саллаллаху алейхи вассалам инна фил джаннати бабан юқаллаху ар-Райяну. Бул хадис пайгамбарыбыздан Сахил ибн Саид ас-Саиди деген сахаба айтып атат. Пайгамбарыбыз айтты дейт. Бейиште bir eşik бар дейт. Ошол эшиктин атыны Райян деп атап коет экен.
Yadkhulu minhu saimuna yawmal qiyama. Oşor Rayan eşigiden jalan gana oroza karmaganlar, Allah üçün oroza karmaganlar, Allah üçün oroza karmaganlar oşor eşe kiredi eken. La yadkhulu min ma'ahum ahadun gayruhum. Andan başka hiç kim koşup ketmeydi eken da. Namaz okugan, zekat bergen adam kirip ketmeydi eken adam koşulupçu. Bir jalan gana oşol eşikten oroza karmagan pendeler gana kiret dedi. Yuqala ayna saimun. Bar adam kirgenden keyin bari eşik aytat eken. Dagın barı oroza karmaganlar. Taң atқан күн батқанға чейин Аллах үшін эшине жебегендер, ичпегендер, аялдарға жақын қылбағандар даган барбы? Қана келсинден жогат дейт, баягы эшик издейт экен тугандар, роза кармагандарчы. Айна соимун, кана роза кармагандар деп издейт дейт. Фаядхул минху, фаядхал ахирухум. Ошондон даган кире деген адамдар, даган о хата калып кеткендерчи. Фадахала минху ахирухум. Эң акыркы адам кире экен. Эң акыркы роза кармаган адам баягы Раян деген эшиктен бешик кире экен даган. Uğulika falam yadkhul minhu ahadun. Anan eşik jabılıp andan keyin al eşikten hiç kim beşik kirбейт экен тугандар. Кудай таалам баардыгыбызды ошол нерсеге бизе наф кылган болсун иншалла. Раян эшик бизди издесин. Кана паланча, кана адыл, кана жумабай деп ошентип Кудай таалам баардыгыбызды бунун бир белгилүү максаты ушул дүйнөдө ороза келгенде чын жүрөктөн ороза кармаш керек тугандар. Чын жүрөктөн кармаш керек. Korku emez, burada aldoo emez. Orozay kelgende Kuday buyursa, jakşı bir amal var. Al jakşı amal kaysıl amal eken? As-suhur, sağlık amal tuganlar. Bul çoğ sünnet, bul çoğ ibadat, bul çoğ soğup, bul çoğ bir inşallah bereket tuganlar. Bilesizler mi? Sağlık kılı, ana men küçtümün, men su savaymın, aç kalbayımın dep durup ne kılabızdı? Jebe koygan bolбойт экен тугандар. Ошон үчүн сарык сөз туруш керек. Сарыга сурут жок дегенде бир аз суу ичип коюңуз, бир туранды нан жеп коюңуз, Аллахтын алдында сиз соопту тапкан болосуз, сүннөттү ээрчиген болосуз, Аллахтын берекесини алган болот экенсиз туган. Медет тасаххару фа инна фи сухур баракатун дейт. Силер сарык кылгыла, эртең менен тургула. Эртең менен туруп, бир аз болсо дагы не кылгыла дейт, сарык жегиле дейт да. Албетте ошол сарылыгыңарда береке бар деген. Не береке бар? Биринчиде Vaktin berekesi sağlıkta turat, den soğuktun berekesi sağlıkta turat, üy bölönün berekesi sağlıkta turat tuganlar, öte çoğun iyilik var. Siz biraz durunuz, bir 10-15 minut tama jeyiniz, zikir kılıp namaz okuyan yatkan bolsanız, inşallah jeygen sağlığınızga öz oturup iş kıl degen yok sizde. Acımanya kıl degen yok, turun tartın degen yok. Turup jegin de odat. Turup jege turgan bolsaң, Allah'ın aldında 3 iyilik. Birincisi ibadat, ikincisi sünnet ээрчидиңiz, üçüncüsü Allah'ın berekesinin bardığını konunuzga karmağalı inşallah. Şunu Kuday buyursa ne? Sağlıkka turayın inşallah. Yatmaş gerek özü. Yatmış gerek, dua kılış gerek, namaz okuş gerek. Karаңыздар, daha bir жақшылық var eken da, sağlık kılgan adam başka dinden özgürlönüp İslam dinini kolduğunu bir belgisi eken de. Medet, faslu ma bayna siyamina ve siyam ahli kitaba akıl sahne deyit. Kitap eğileriminin bizdin ortağızdağı ayırmaçılık ibadatta deyit. Sağırlık eken orada sağırlık. Allah sağırlık jebeyt eken da. Biz Kudayga şükür, bizdi Peygamber medet sağırlıkka turgula, başka kitap eğilerige özgöçe bolup ne sağırlık jeşiңер керек deyit. Oşoň üçin bu bizdin dağın çok nersemiz. Amanat degen nerse tuganlar, menin canım, menin közüm, kulağım, den soluğum maga amanat. Allah'ın ardıga barganda anamy suralabız tuganlar. Oşoň üçin rolde oturgan şoförler, taksistler inşallah. Bulara köp amanat bar tugan. Eger siz taksi ayda turgan bolsoňuz, anda sizge oturgan adamdын baadığı makulal, Kızılkaya bolsun, Oş bolsun, Batken bolsun, Bişkek bolsun tuganlar az amanat. Eger 7 orundu bolgon bolsa, janыңызda 6 adamdын sizge amanat, ошол булар айткан жерге апарып таштаганга чейин. Eger жолдо сиз катуу айдап, телефонго алаксып кетип, же болбосо гайык баягында жол эрежесин сактабай өтүп кетип бир кызык боло турган болсо, ошол автобуска кыяматта сиз жооп бересиз тугандар. Автобустун баласы канчалык кыйналат, байкушта канчалык жетим өсөт, ач калат, кийинет, ошонун баарын күнөөсү сиз айдаган ролдо тугандар. Ролду башкарган адам болот. Ошону туган келиңиздер. Аманаты өз убагында аткаралы. Ошон үчүн мындай нерсе бар да, дүйнөлүк мындай фатвалар бар. Фатва деген өкүм өзгөрбөйт аны. Намазды эч кандай өзгөрбөйт. Фатва дегенди заманга жакшы өзгөртүп турган фатва деп койду тугандар. Ошол фатвада айтат. Эгер сага
100'dü көрgözgөн болсоң жол эрежеси. Sen 120'da ötüp ketken bolsoň, anan awra ölgön bolsoň, özüň öldür degenge Allah'tan Allah күн alasına da toğandar. Ne üçün? Sen başyga jok bolsaň, mana erejege başyga joksuň. Bul mıyzam bul. Bu siz saqtığınıza qarap, oşol egerde bul 100'e ketip atıp, uktap ketken bolsa, je roldu başkara kalgan bolsa, toktogon üçün bolgondugu üçün ala 100'dü koydu da toğandar. Sen 120'da ketip turgan bolsaň, sen 1000 ton 2 putta 5 putta turup bassaňam toktay albasyň degen masalede, ala ne kıldy? Oşoga jol eri koyup koydu toğandar. Bar şu köňül buraly. Bugün günde dünyadagi soğuş bolgan adam ölgön jok. Bugün günde bizden trasada ölgön adam aytygandar. Bir maşinadan 4-5 ötüp ketip atabыз. Kийингиси дагы аманат тугандar. Eger balаңыз макул миң кыйын болсун, бирок правасы болбосо, айдоочкөл болбосо рол бербешке тугандar. Eger берген болсоңуз, ата-эне күнөөлүү болот ал жерде. Мыйзам алдында билбейм, бирок Аллахтын алдында ал ошону күнөө тугандar. Себеби дегенде, сиз ал бала чынында кимге багына күбөл берет? Onu ошол күбөл берген мугалимдер текшерип, бул рол башкарылат, бул скорка салалат, бул жол эрежесин билет, токто дегенде токтойт, ылдый болот деп туруп анан ошол көлдү колго берет тугандар. Анан сиз көрө эле балаңызды бул жакшы айдат, бул мага айдап келген деп берген болсоңуз, анда сиз ошол бала кыят кылган болосуз. Анда сиз ошол мыйзамды бузган болосуз. Анда сиз ошол жерде бир чоң аманаттан колду чыгарып эмес тугандар. Ошон үчүн ошол жерлерде көңүл бурал туган. Миң кыйын болсо дагы күбөлүк колуңда правасын алып бер, анан кийин берген болсоңуз, ал жагы өзүнчө башка бир эреже туган иншалла. Ошо көңүл бурал туган. Жол эреже өтө көп сактайлы. Бул эреже менен биз иншалла бул динде дагы, шариатта дагы эреже коебуз го. Мына айкесе орозо кармайсың, анан мындай болсо кармабай турасың, анан мындай болсо өзүң ачасың дегендей эле. Ушундай келген болсо 100гө түшөсүң, 150гө чыгасың, ким мындайда токтотосуң, токтогон мүмкүн эмес деген жерлерди кармап койгондук бул дагы биз үчүн өтө чоң ийгилик иншалла. Келиңиздер бир туугандар, шофёрлор, водительдер, рол кармаган бир туугандар акелер, анан кийин ошондой жерге келгенде жакшы көңүл буруп, баш ийип жашаган болсо иншалла өлүм аз болот. Бирөөнүн баласын жетип калтырбайбыз, бирөөнүн кызын жетип калтырбайбыз, бирөөнүн аялын жетип калтырбайбыз. Не үчүн? Эгер биз сак болгон болсо иншалла. Кийинкиси акырында айта турган сөз туугандар, биз дайыма кайтта болбойлу, кимге сөйөнөлү? Аллага сөйөнөлү. Бисмилла отуралы. Ошон үчүн мындай дуа бар да туугандар. Субхана сахарна хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ламуқалибун дейт. Бу дуада ошо ат минсеңиз, төө минген болсоңуз, рөлгө отурган болсоңуз, жеңил машина болсун, жете орундуу болсун, чоң КамАЗ болсун, макул самолет, поезд болуп кетсин, ошондо отурганда айтат: "О Аллахым" дейт. "Сага шүгүрлөр болсун" дейт. "Шул темир мага баш идирип койдуң" дейт. "Эми сен мени аман эсен жеткизип кой" деген не кылган дуаны Аллах бизге үйрөткөн туугандар. Ошо дуаны окуй турган болсок, уктабайбыз, телефонго алаксыбайбыз, бизнеске башка бир сатып алаксыбайбыз, жол алаксыбайбыз. Жолуңуз менен иншалла Аллах та сизге ошону акыл, ошону түшүнүп берет Кудай буюрса. Ошо дайыр Кудай буюрса, жолун сактайбыз иншалла. Амин. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Кудай Таалам сен бизди ошол ыйык Рамазан айга Аллах сени биз жеткизгин. Кудай Таалам Рамазанда Аллах Таала кармаганга, Аллах Таала тарах намаз окуганга, Кудай Таалам жакшы амал кылган насип кылган болгон. Аллах Таала элибизди, жерибизди Аллах тынч кылгын, аман кылгын. Аллахым жамаатын Аллах дайым жүзү жарык болсун. Аллах жамаатын Аллах Таала дайым ыйманы бекем болсун. Аллах Таала тап Аллах бизе берекелүү кылган болгон. Аллах Таала дайым өзүнүн ыйык күнүн насип кылгын. Allah'ım öz razı olgun, razı olamağı bize nasip olgun. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Bi rahmetika ya erhamer rahimin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.